nak leng jungi kaki si trak skill kini kepor ni sekolah hiwan keduk taksi yo bar kemen bui budai ru minister jongka trat deputy alor kijingon kam abak sing kelai i jingon kam jong pat ba budai batkah jing nang kiu budai bet ki kena puli ke dong kathan bat kambon ki kena puli kathan jungi di kena wan na dungi ba guna dong jiyo jadi ni terkadang nak sing idun kamprat ke jing perkhat jungi kunun ba idun kam ke budai ru kepor bangin tawa no ban buno ya ka science stream ka class 11 class 12 nang ta commerce stream khnang ba ki kena puli jo ka thain kin suk habidei bat ka puli buti hang ti pot sa te kai ka banta ka ba na kaliang jumi keseng puli ka dong ba ha ki jingi mir jungut ji priyo jumi ngilas no dei ru ha boro shiketa ba na kaliang juga habidei ka puli buti po ka dong ka thain i ba ka don tang ka kelas terad apa saat higher secondary school kita nak kalian jungi yang sekolah dulu ban pesngau hai minister ba ban kentur kan no ni ban plino ya ka BA art stream anti po apa tersat teknang bagi ba bagi na berkesan lagi jong ikun ban apa kadon ke bentar kadon hajan kajian puli ban kita kalau bagi beduk masuk ke bawah nak longi gibna kayu pot kila pat ban ya shmat na ni ban pi shmat na jom te hani ka banta ji gendu ji minta sini ban minister kalong ke ke ba sutenat ber kalong ke ba sukumen ni kum ngelam jong ka ki su sat skill bro ko te ke banta na kedan minister wala imla ban kular ru rei mirun par ke jingkremen hakisni por ban kedan ni keseng isgo bangin nyai budian ni kini ke penting benawan dan ni kisni benawan baknang ba ka puli puti ila ban kentu berdanpat ya ki school ki kol ina ki sinna kerdan jong school sya ke kerdan jong ka secondary higher secondary school berkunju sya degree level nang ba ki pai ba jong than kinla ban suk highway ber ka puli puti ban community ru ba ki benta ba ngiwan matasni ban minangla pada ban budin ban community yo so ba ngiwan matasni di jinjong